Sizni kaynar selamlidir. Amerika Tatar Cumhuriyeti'nin de selamın kabul edip alınır. Paralarım çok tekisine. Şetil beylenişleri bile. Şiddetle alıp soğuğa tizgin hakkında. Izdiler Batırga, Sabantıga, Blackberry'ge, Teke. Afirmada şu. Şundan tutar, badatını turayar ama şundan tutar da Batırın şirkesine mırkıldak duran dongusalar. Bu piyasını alının bütün mağanası bugünkü milletimizin yazmışı turunda. Nişik biz gelecekte millet bulup kalırga deyiş. Tatar degen millet kala mı? Alla bul akrinle yok kaşığa mı? Mina Tatar dilin üretimine Sovet dilinden kirak deb tapmağanlar. Hem birisini aytayım, ul dilini bilmem bilen min bir minge kıyınlıkta geçirmez. Tağın mine Türk Tatarları jırlagan jırını biz birazına silleştirip özümüz yazırga to'g'ri keldi. Benim oylavımca avtorның belki хыялы булгандыр төрле илләрдә чәчелеп яшәгән милләттәшләребез татар халкын берләштерергә теләве. Шул исәптән ул безнең Рәсәйдә яңалык булып чыккан 80нче елларда туган телемостлар аша шушы теманы күтәрергә теләгәндер. Әлбәттә ул безнең татар халкы арасында бара торган хыял гына булыр, аның булуы мөмкин түгел. Миндә үземдә шундый фикер, ул мост булган сыман. Һәм мин бу пьесаны укыгач, Илдар абый шигырьләрен бик матур шигырьләр бар янда, берничә җыр язарга туры килде һәм фин татарларының җырларын менә искә төшереп аларны кертергә булдык. Sizning ig'tiboringizga fin tatarlarining Turg'ay xo'ransog'ini taqdim etamiz. Hazır yani men ayta almayın, nişik kelip çıgar. Yani biz iş neyinde, prosesindagina. No barı bir kalacak. Şundan da mına milletimizni burşugan soravlar mına bu spektaklda ko'tarile g'ajaib tirentin. Başka işletemiz da satıp aldım. Kalmalı. Bizge ayak kalsalar biz özümüz kalmalı. Pavel Nikolaevич'ka istevçiler var mı? Yok. Menimcha xalqimiz zaiflanuvinin bir sebebi kurashda kullanılan şu xosiyetin yo'g'alta boshlaudan.